President Jean. Jambo sana mpasha habari. Jitambulishe. Kwa majina ni Sadiki Abedi. Hapa tunapatikana wapi? Hapa tunapatikana kwenye kituo cha Asmovec au depo Asmovec. Asmovec ndio nini? Asmovec ni entreprise ambayo inafanya kazi ya uchuruzi ya namna mingi. Tunafanya uchukuzi kupitia mapikipiki, tunafanya transport na tunaujisha biashara sawasawa na kupitia projet ya pomme de terre. Ndio kazi ambayo tunafanya kwa siku hizi. Pomme de terre za hapa kwa Asmovec zinatoka kwa wapi? Pomme de terre za hapa kwa Asmovec zinatoka ngambo za Masisi, Mushaki, Karuba, Changa, hapa Bihambwe. Kule njo pomme de terre zinatoka sana sana kunjia ya kwenda Kichanga, Kiloriro na Kausa. Tutapendelea kuweza kujua kwamba ni wenyewe mnakuwa na shamba yenu binafsi ambayo mnalima wala mnaenda kuuza kwa mashamba ya wakulima? Ndio, sisi wenyewe tunakuwa na shamba. Tunakuwa na shamba ya kulima, na hiyo shamba ambayo tunalima ndani, hiyo mazao ambayo inatoka ndani ndio tunapeleka kwenye depo yetu kwa kuaprovisione na tunaujisha. Wakati tunaujisha, wale ambao ni wateja wetu, wale ambao ni wakaaji wa vile ya Goma na kando kando, wanakuja kwa kutoa chakula hiyo mahali ambapo tunaiweka hapa kwenye parking ya Masisi. Goma tunakula birai sana. Kwa leo kwanza birai hivi. Birai kwa leo, birai mine zisema biko kidogo paske wa konsumatere wako mingi kushinda production. Unajua siku hizi tunakuwa ndani ya siku za mvua, na hizi siku za mvua ambazo tunakuwa ndani, unaona hali ya ulimaji haiko nzuri paraporo na saison. Klima ya ulimaji haiko nzuri kwa leo, ndio maana wa konsumatere wanakuwa mingi kushinda production. Wala kunakuwa aina ngapi ya birai kama aina ya birai zinakuwa aina mingi. Unajua huko pomme de terre ambao wanaita kainga, kunakuwa pomme de terre kominema ile kainga wanaita move, wengine wanaita kaganda, wengine wanaita Asmovec kwa sababu Asmovec inalima hiyo birai kabisa, na kunakuwa wengine variete wanaita penape. Hizo ndizo variete ambazo zinakuwa ndani ya tere, na kunakuwa wengine wanaita kuruza, kunakuwa wengine wanaita sankima. Hizo zote ni mavariete ambazo zinaonekana ndani ya mashamba za teritwari ya Masisi, na wakati unalima unakutana hiyo mbegu nayo inakuwa ndani kabisa. Toka M23 inakamata mji wa Goma, teritwari ya Masisi hadi Dar es Salaam, ulimaji inatembea vizuri na barabara ziko sawa? Nilikwambia ulimaji inatembea vizuri na hali ya usalama inatembea vizuri sana, kwa sababu kwa leo utakutana ndani ya njia hakuna unyanyasi kabisa. Utakutana wakati umelipa taksi moya, utapita fasi zote, hakuna ambaye atakuuliza onesha hivi, lipa hivi, lipa hivi. Umekwisha kulipa tu Mubambiro, wala umelipia Ngungu, wala umelipia ngambo za Kichanga, utapita Mubambiro sans problème wakati utaexpose ile taksi yako. Na wakati umelipa huko, utafika na kuporo na kunini Kituku, mahali ambapo pomme de terre inapasha kwenda Bukavu wala tuseme Sud Kivu yote, utakutana kabisa, hakuna wasiwasi kwa yule ambaye ni mchuruzi. Wakati umelipa taksi yako na unaonyesha mahali pote ambapo utapita, njia itakuwa na ni salama. Nikisema hivi birai viko hapa na njoo vina provision na Bukavu. Ndio, tunabeba pomme de terre Bukavu. Watu wa Bukavu nao wanakuja kutoa birai hapa na wanavipeleka Bukavu, na shie kuna wengine ambao wanatuita tunawapelekea Bukavu kabisa. Bukavu nayo Masisi ndio inaservire kwa pomme de terre ya mzuri ile ya kalite, isipokuwa wanatoa na wengine ambayo inatoka mahali fulani fulani, lakini ile ya kalite
ukipenda kula chakula nzuri kama ni autorite atakula pomme de terre tu ya Masisi. Tukisema Asmoveke inapatia na mahoteli za vile ya Goma. Tuko na mahoteli wa partenaire wenye tunapatia na tunawafanyizia livraison à domicile. Mahoteli kubwa kubwa hatupendi kuzidetaye hapa, lakini mahoteli kubwa waseme tumefanya publicité, tunawawia pomme de terre na kabisa wanafurahi parce que inakuwa en qualité na en quantité. Wenda tunakaribia kwa mwezi wa 10, siku zijazo itakuwa ni mafete. Unafikiria kama tutaenda kila Desemba na vile hivi itakuwa imeshapatikana? Bila hivi itakuwa imesha kupatikana, lakini unasikia kitu ambayo inakuwa consommé comme nourriture muvile ya Goma siku za mafete ni pomme de terre, ni frite, pomme sautée. Unatengeneza kila kitu yenye unajisikia, na wale ambao wanatengeneza machips wako pale, na maentreprise fulani watakuwa wako natengeneza wa mvile ya Goma, wako natengeneza chips kabisa, na ni hapa ndo watakuwa toa ile pomme de terre. Na kufuatana na hali ambayo tutakuwa ndani, pomme de terre siku ya bonane inapanda kuanzia mwezi ya 11 paske ndio mafete zinakuwaka na zinafuatana sana, inakuwaka na iko juu inapanda paske inasaidia ni walimaji ni wachuruzi, lakini na wale wa konsomateri. Chakula hata ikuwe share ninakusaidia wewe mwenyewe, hauyaomba kitu kamera. Sasa wakati unakuwa uko na wajereva limai na wachuruzi, kunakuwa aspect moja ya wakarani. Sijui wakarani wenu. Asante sana. Kungambo ya wakarani, unajua kwa wale ambao wanakuwa na mafuso, unajua washakuwa na habitude ya kusema karani abebe mfuko moya na ni mumoya. Hiyo shie tumeitia ndani fwa, kwa sababu mtu mmoja hawezi kubeba 200 kilo wala 50 kilo, na 100 kilo haturuhusie mtu ambaye anapeza 50 kilo tena bebe 100 kilo, ila haiwezi kuwa. Ndio maana shie mahali pote ambapo tunatumikia karani kusema apandishe mfuko kwenye anje ambayo itaibeba, tunatumikisha kama tutabeba plus de 100 kilo sherti, kwa sababu ya kuchunga maisha ya mwanadamu. Na gavana aliweza kuvisema, tulisema kama wakarani waine wanapasha kutania kusaki moya ili wapate nguvu, asirudie tena naisha choka, na japo kazi napasha kufanyika kwa umoja. Kwa ili tuweze kumaliza, ni kusema kwamba Asmoveke anapatia watu kazi. Tunawapatia kazi paske unakutana wa vijana ulio wawakie ndani ya barabara hiyo, inchi mekatala na viongozi wakuu wamekataa, hawapendi watu wawakie mbarabara. Ndio maana shie tunajitahidi kazi kidogo yenye tunaweza kuwa nayo, tunaokipe watu 2, 3, 4, 5 na zaidi, kwa sababu kazi inapasha kufanyiwa ya mikono ili nchi iendelee. Na kazi wakati unakutana wa mama wako okipe, wa vijana wako okipe, shie tu ni kazi njoo yetu. Hatutasema kila mtu awakie mubiro, hatutasema kila mtu akwe seme kule mubiro, tutachokesha wakubwa. Ifo tufanye kazi ya mikono, tufanye kazi ya akili. Komsa ile taxa kidogo tutatia mu trésor public itapermettre kufanya politike ya nchi, kwa kujenga mabarabara, kwa kufanya social kwa wakaaji, kwa wanamemba, na hivyo ndo kazi yetu ambayo tunafanya kwa kuhimiza wa vijana na wamama na wababa kuingia ndani ya kazi ya mikono na ya kiakili, ili waweze kusonga mbele kupitia miradi ambazo tunakuwa nazo, ili wenda kazi zenu ziweze kuboreka zaidi. Serikali na watu wa nia njema, mnaweza pendelea wafanyizie nini? Tuseme kwa leo kitu ambacho tunahitaji ni mbegu. Tunahitaji mbegu kwa sababu fasi ya kulima iko, tunakuwa nafasi ya kulima ya kabambi, lakini mbegu inakosekana. Wale ambao ni wafadhili wakikuwa na mbegu, tuko na shene nzuri ambayo inaweza permettre kusema tuwaoneshe matunda na chakula ipatikane ndani ya jimbo la Kivu.
isikuwe tu jambo la kusema aseme ikulishe tu Goma. Par contre Bukavu nayo santire kama imepata chakula na huko ipunguke, bei ikuwe chini, kwa sababu imelimiwa mingi na walimaji wamepata na wachuruzi wamepata na wale ambao watakonsome kubei ambayo inastahili. Ule mfadhili ambaye anaweza kuwa na mbegu karibu kwake, na tutamupokea sana zaidi, kwa sababu ndani ya miezi 3 tutamuonesha matunda ya ile kazi ambayo ametufanyizia. Tunashukuru sana. Asante sana, na sisi tunawashukuru sana.